ඔය මේ අර්චුනා ඔයා මාර චූර්ණයක් ගත්ත ගිහිල්ලා අලිමංකඩ. ඒගොල්ලෝ කියනවා වාඩියෙන් මං කියන්න. හරිද? මං කියන්න. උතුරේ ලුණු දකුණට එවන්න එපා කිව්වා. උතුරේ ලුණු දකුණේ ලුණු කියලා ලුණු නෑ බොස්. හරිද? ඔයාලා ඒ කාලේ හදාගත්ත ප්‍රභාකරන්ගේ ලුණු ප්‍රභාකරන්ගේ ලුණු කිව්වාලු. ඒක දකුණටගේ මම දැන් ආපහු සිංහලෙන් කියන්න. මම කිව්වේ නෑ මේක කොටිගේ ලුණු උතුරේ ලුණු කිලිනොච්චි කෙනාට යාපනයේ ජොබ් ගන්න බැරි මොකද? මොකද හේතුව? ඔයා කියනවා ඒක. අර්චුනා මොකද්ද වෙනස? කතා කරන භාෂාවද? ආගම හින්දු. ඔයගොල්ලෝගේ අසාධාරණ එහෙමයි. මම කිව්වේ නෑ සර් කවදාවත් ඒ බාර පට්ටමල් බොරුවක් කියන්නේ මේක. මගේ my wife is a single. නානපුඩි ප්‍රදේශවාදම් කලේ කියන්න එපා. බොරු කියන්න එපා මම පාර්ලිමේන්තුවේ. உப்பு விவகாரம் தொடர்பில் பாராளுமன்றத்தில் அனுரகுமார திசாநாயக்காவின் தொழில்துறை அமைச்சராக உள்ள சுனில் கந்தில்நிதிக்கும் யாழ் மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினரான ராமநாதன் அர்ஜுனாவுக்கும் இடையில் கடுமையான வாக்குவாதம் ஒன்று இன்று இடம்பெற்றுள்ளது. தொழில்துறை அமைச்சரான சுனில் கந்தில்நிதிக்கும் பாராளுமன்ற உறுப்பினரான ராமநாதன் அர்ஜுனாவுக்கும் இடையில் வாக்குவாதம் வருவதற்கு சில காரணங்கள் உள்ளன. குறிப்பாக உப்பு விவகாரங்கள் தொடர்பில் பாராளுமன்றத்தில் கருத்து தெரிவித்திருந்த தொழில்துறை அமைச்சரான சுனில் கந்தில்நிதி ஆனையரவு உப்பள தொழிற்சாலையினை பிரபாகரனுடைய உப்பு தொழிற்சாலை என்றும் அங்கிருந்து வரும் உப்புகள் பிரபாகரனுடைய உப்பு என்றும் பிழித்து கூறியிருந்தார். இதற்கு மேலாக ஆனையரவு உப்பு தொழிற்சாலையில் போராட்டம் நடத்தி வருகின்ற ஊழியர்கள் நியாயமான கோரிக்கையினை முன்வைத்து போராட்டம் நடத்தவில்லை என்றும், குறிப்பாக தென்னிலங்கைக்கு உப்பை ஏற்றுமதி செய்யக்கூடாது என்று போராட்டம் நடத்துவதாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தார். இதற்கு ராமநாதன் அர்ஜுனாவும் உடந்தையாக அவர்களுக்கு ஆதரவாக செயற்படுவதாகவும் பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்திருந்தார். குறிப்பாக ஆனையரவு உப்பு தொழிற்சாலை தொடர்பில் தொழில்துறை அமைச்சரான சுனில் கந்தில்நிதி கருத்து தெரிவிக்கையில், வடக்கு உப்பு மற்றும் தெற்கு உப்பு என்று இங்கு ஒன்றுமே இல்லை. எங்களிடம் இலங்கை உப்பு தான் உள்ளது. அந்த நாட்களில் நீங்கள் பிரபாகரனுடைய உப்பை சாப்பிட்டிருக்கலாம். இனி அத்தகைய உப்பு இல்லை. நாங்கள் முழு நாட்டையும் ஒன்றிணைத்துள்ளோம். அதனால் எங்கு விளைகின்ற உப்பும் நாட்டில் உள்ள அனைவருக்கும் சமம். அவர்களுக்கும் அது பகிர்ந்தளிக்கப்பட வேண்டும் என்ற கருத்தினை தெரிவித்திருந்தார். இதற்கு மேலாக ஆனரவு உப்பு தொழிற்சாலையில் போராட்டம் நடத்தி வருகின்ற அந்த ஊழியர்கள் வடக்கில் தயார் செய்யப்படுகின்ற உப்புகள் தெற்குக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படக்கூடாது என்ற ஒரு காரணத்தினை முன்வைத்து போராட்டம் நடத்தி வருவதாகவும், அதனை இந்த பாராளுமன்றத்தில் இருக்கின்ற யாழ் மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினரான ராமநாதன் அர்ஜுனா ஆதரவு வழங்குவதாகவும் ஒரு குற்றச்சாட்டினை முன்வைத்திருந்தார். இவ்வாறான கருத்தினை தொழில்துறை அமைச்சரான சுனில் கந்தில்நிதி முன்வைத்துள்ளது நிலையிலேயே ராமநாதன் அர்ஜுனா அதனை எதிர்த்து சில கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்தார். இதனால் இருவர்களுக்கும் இடையில் கடும் வாக்குவாதம் இடம்பெற்றிருந்தது. தொழில்துறை அமைச்சர் சுனில் கந்தில்நிதி தெரிவித்திருந்த அந்த கருத்துக்கள் அல்லது குற்றச்சாட்டுகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ராமநாதன் அர்ஜுனா இன்று பாராளுமன்றத்தில் கருத்து தெரிவிக்கும் போது, வடக்கு உப்பினை தெற்குக்கு அனுப்பக்கூடாது என்று நாங்கள் ஒருபோதும் கூறவில்லை. ஆனரவு உப்பள தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்டுள்ள சில நடைமுறை சிக்கல்கள் காரணமாகவே அங்கு உள்ள ஊழியர்கள் போராட்டத்தினை நடத்தி வருகின்றார்கள். அவர்கள் தங்களுடைய தொழில் உரிமையை வலியுறுத்தியே இந்த போராட்டத்தினை முன்னெடுத்து வருகின்றார்கள். அதற்கு நானும் ஆதரவு வழங்கியிருந்தேன். முதலில் உப்பள பிரச்சனையை தீருங்கள், அதன் பின்னர் அந்த உப்பு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்ற விடயங்கள் தொடர்பில் பேசலாம் என்ற ஒரு கருத்தினை தெரிவித்திருந்தார். மேலும் பிரபாகரனுடைய உப்பு வடக்கின் உப்பு தெற்குக்கு அனுப்பக்கூடாது என்ற பொய்யான பிரச்சாரங்களை முன்வைக்கக்கூடாது என்ற கருத்தினையும் அமைச்சர் சுனில் கந்தில்நிதிக்கு ராமநாதன் அர்ஜுனா தெரிவித்திருந்தார். இவ்வாறு ராமநாதன் அர்ஜுனா வெளியிட்டிருந்த அந்த கருத்து தொடர்பில் மீண்டும் பதிலளித்திருந்த தொழில்துறை அமைச்சரான சுனில் கந்தில்நிதி தான் பொய் சொல்லவில்லை என்றும், ஆனையரவு உப்பள ஊழியர்கள் மற்றும் அர்ஜுனா எம்பியுடன் நடந்த கலந்துரையாடலில் எடுக்கப்பட்ட குறிப்புகளில் இருந்தே தான் இவ்வாறான கருத்துக்களை முன்வைப்பதாகவும், ராமநாதன் அர்ஜுனாவை இவ்வாறான பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைப்பதாகவும் தெரிவித்திருந்தார். இவர்கள் இருவரும் மாறி மாறி தொடர்ச்சியான வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டிருந்த நிலையில் சபாநாயகர் அவர்களை இடைநிறுத்தி இது சம்பந்தமான எழுத்து மூலமான ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்குமாறு சபையில் கோரியிருந்தார். இதனை அடுத்து இருவர்களுக்கும் இடையிலான அந்த வாக்குவாதம் முற்று பெற்றிருந்தது. ඔය මේ අර්චුනා ඔයා මාර චූර්ණයක් ගත්ත ගිහිල්ලා අලිමංකඩ ලුණු ෆැක්ටරිය වෙහිච්ච වෙලා මොකද්ද ලුණු ෆැක්ටරියේ උද්ඝෝෂණයක් හදුවා මේගොල්ලෝ. හදලා මේගොල්ලෝ කියනවා මොකද්ද? එතන ඉන්න සේවකයෝ 10 දෙනෙක් විතර අරගෙන ඒගොල්ලෝ කියනවා වාඩියෙන් මං කියන්න. හරිද? මං කියන්න. ඒගොල්ලෝ කියනවා හරිද? මේගොල්ලෝ ගිහිල්ලා කිව්වේ මොකදද? උතුරේ ලුණු දකුණට එවන්න එපා කිව්වා. මාර ලුණු උතුරේ ලුණු අලිමංකඩ ලුණු උතුරේ ලුණු දකුණට එවන්න එපා කිව්වා. හරිද? ඒක තමයි උතුරේ ලුණු දකුණේ ලුණු කියලා ලුණු නෑ බොස්. හරිද? රටේ ලුණු තියෙන්නේ. ඔයාලට උතුරේ ලුණු දකුණේ ලුණු තිබ්බනම් ඒවා ඒ කාලේ තියාගන්න. දැන් නෑ ඒවා. හරිද? අපි මේ කාලේ මුළු රටම එකක් කරලා තියන්නේ. ඔයාලා ඒ කාලේ හදාගත්ත ප්‍රභාකරන්ගේ ලුණු ඒවා නෑ දැන්. හරිද? උතුරේ ලුණු දකුණේ යන්න එපා කියලා ඔයා කිව්වා.
ඒගොල්ලන්ට බොරු පොරොන්දු දුන්නා. මම හැන්සාඩ් වාර්තාවට අතුරු කරනවා සම්පූර්ණ සාකච්ඡාවේ වාර්තා. අලිමංකඩ අපි ලුණු හැදුවා 2012 ඉඳලා ඔය පුත්තලම සෝල්ට් එකේ තිබුණා රජ ලුණු කියලා නමක්. ඒක මේ අපි හදාගත්ත යන්නේ නෙමෙයි ඒ කාලේ තිබිච්ච එකක්. අපි ඒක වෙනස් කරා ඇත්තටම. රජ ලුණු කියලා ලුණු නෑනේ. අලිමංකඩ නම් අලිමංකඩ ලුණු, මන්තායි ලුණු. සෝල්ට්. එතකොට අපි ඒක වෙනස් කරා. වෙනස් කරලා මේක හැදුවට පස්සේ මෙයා ගිහිල්ලා කියනවා රජ ලුණු ශ්‍රී ලංකාවේ රජුරුවන්ගේ ලුණු. මේ අනුර කුමාර රජුරුවන්ගේ ලුණු. අනේ මේ බයිලා කියන්නේ නැතු ඉන්නවා. හරිද? ඒවා තමයි හැදුවේ මෙයා ගිහිල්ලා. බොරු කිව්වා. අපි ඒගොල්ලන්ට දුන්නා EPF දෙනවා, travelling allowance දෙනවා, වාහනයක් දෙනවා, එන්න ගමන් පහසුකම් දෙනවා. ඒ සේවකයින්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර්චුනා චූන් නැතුව වෙන්නේ නැතුව ඉන්නවකෝ. ඔයා පාර්ලිමේන්තුවේ ඇවිල්ලත් එහෙමයි, අලිමංකඩ ගිහිල්ලත් එහෙමයි. මේ ගොල්ලන්ට මාතෘකාවක් හැදුනොත් මන්ත්‍රීතුමා ඒක නියමයට අරගන්නවා. ගුටි කනවා ගිහිල්ලා හරිද? අලිමංකඩ මිනිස්සු ගහනවා ඔයාලට ගියොත් එහෙම. බොරු පච කරලා ඉවරයි. ඒක හින්දා ඒව තමයි මේකට හැදුවේ. ඒක මේ ලුණු වලින් චූන් වෙන කට්ටිය බලන්නකෝ. ඔයා චූන් වෙනවා ලුණු වෙන එක විදියකට පුත්තලේ මුස්ලිම් අයට කතා කරලා. අරයා චූන් වෙනවා තව විදියකට එහෙ කට්ටියට කතා කරලා මේවා උතුරේ ලුණු දකුණට එවන්න එපා කියලා. මම සතුරු වෙනවා මොකක්ද දන්නවද? ලුණු කර්මාන්තය ගැන මේ වගේ සාකච්ඡාවක් ඇති වෙච්ච එකට. කර්මාන්ත ඇමති හැටියට. හරිද? දිලිත් සතුරු වෙනවා තව විදියකට. එයා නයි පෙන්නනවා ලුණු වලට. හරිද? එහෙම නෙමෙයි තියෙන්නේ. නැත්නම් මේ වාහන ආනයන ගැන කතා කරන දවසේ ලුණු ගැන කතා කරන්නේ මොකද්ද? දැන් ලුණු ප්‍රශ්නේ විසඳලා ඉවරයි. මම මේ රටේ ජනතාවට කියනවා ලුණු ප්‍රශ්නේ විසඳලා ඉවරයි. වරායට ලුණු ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊළඟට තියෙන්නේ කඩවල වලට ලුණු වෙන එක. ඒක දවස් දෙක තුනකින් සිද්ධ වෙනවා. හරි හෙට ඉඳලා ඒක වෙනවා. මම ඉන්න වෙළඳ ඇමතුමා ඉන්නවා. මේ ආණ්ඩුව වගේ කියනවා. තේරුණාද? දැන් ඊළඟට තව මොකෙක් හරි නයි පැටියක් හොයා ගන්න දැන්. ලුණු ඉවරයි දැන්. ඊළඟට මාධ්‍ය හොයාගන්න ගැරඩියක් හොයාගන්න වෙනවා. හරිද? ඒකින්ද ප්‍රශ්නයක් නැතිව ප්‍රශ්න හදන්න එපා. පාර්ලිමේන්තුවේ කාලේ කන්නත් එපා. දවස් 3ක් මේ ලුණු ගැන කතා වුණා. දැන් ඇති. බොහොම ස්තුතියි. Yes, honourable member, you may have a minute. Thank you, Deputy Speaker. මට කියලා තියෙනවා මම මේ එලිෆන්ට් පාස් එකේ තිබ්බ ලුණු ප්‍රභාකරන්ගේ ලුණු කිව්වලු. ඒක දකුණටගේ මම දැන් ආපහු සිංහලෙන් කියන්න. ඔයාලට සිංහලෙන් කිව්වොත් තේරෙනවානේ. එතකොට සිංහලෙන් කියනනම් එම උතුරයි නගිනහිරයි කියලා ලුණු මුකුත් නැහැ. ඒක ගැන මම කතා කරේවත් නැහැ. මේක ප්‍රිවිලේජ් ඉෂුව එකක් රේස් කරන්න පුළුවන්. ඩිෆර්මේෂන් එකක් බලන්න මේ 190 ෆිනයිල් කෝඩ් සෙක්ෂන් එකේ මන්ත්‍රීතුමා කෙනෙක් කතා කරපු නැති එකක් කතා කරොත් ඩිෆර්මේෂන් එකක් ප්‍රිවිලේජ් ඉෂුව එකක් කරුණාකරලා your Deputy Speaker මට ප්‍රිවිලේජ් ඉෂුව එකක් රේස් කරන්න දෙන්න දෙවෙනි එකක් තමයි මේ රටේ එම අපි කවදා honorable speaker එම කවදාවත් කොහෙද දැනකටවත් මම කිව්වේ නැහැ මේක රාජලුණු ඒක කවදාවත් කිව්වේ නැහැ. එතන ඉන්න මිනිස්සු උද්ඝෝෂණ කරනවා මේගොල්ලෝ ජොබ් එකකින් එළවලා තියෙනවා. එතකොට මම 27-2 දාලා තියෙනවා Deputy Speaker ඒගොල්ලෝගේ ජොබ් එක අයින් කරන්න එපා කියලා විතරයි කතා කරේ. මම කිව්වේ නැහැ මේක කොටිගේ ලුණු උතුර ලුණු දකුණට ගේන්න දකුණට පැක් කරන්න ලස්සනට අඩුම ගන්නට විකුණන්න. ඒකට අපි උදව්වක් කරන්න කියලා දෙන්නේ. මේක Deputy Speaker, let me raise this concern as a privilege issue. If you go to the section B, section A, on 23rd of Privilege Act, that says clearly if any member shall raise a defamation statement, is section 8, he will be punished under the penal code section 190. I will raise this question as a privilege issue. This is a serious concern. Mama single කියන්න my mother promised කවදාවත් කිව්වේ නැහැ. Please don't do that. ඔයාට කතා කරන්න ඕන මීඩියාට එන්න ඕන මගේ ළඟට එන්න. මගේ ළඟට ආවොත් ලස්සනට මීඩියාවට පේනවා. හැබැයි උතන ඉඳන් මේම ජරා කතා කියන්න එපා. කොහේ එක අවස්ථාවක් honorable speaker. You have to make a request to the speaker in writing, please. Yeah. Okay. You have made your point clear, honorable member. Please take your seat. අර්ජුනා ප්‍රිවිලේජ් ඇක්ට් එක කියවලා තියෙන එක ගැන මම හරි සතුටු වෙනවා. හරිද? දැන් ඉන්න ප්‍රිවිලේජ් ඇක්ට් එකට අනුවම වැඩ කරන්න කියලා තිල්ලීමක් කරනවා. ඊළඟට මම මේ කියන්නේ honorable member, please take a seat. You have made your point clear and I have told you. I have told you the procedure. එයා ප්‍රිවිලේජ් ඇක්ට් එක කියවලා ස්ටඩි කරලා එන එක ගැන මම සතුටු වෙනවා. මොකද අපේ කාලි ඉතුරු වෙනවනේ එතකොට. හැබැයි ඒකට අනුවම කටයුතු කරනවා නම් තවත් හොඳයි. මම කිව්වේ මේගොල්ලෝන් ගෙනල්ලා මතු කරපු දේවල් සේවකයොත් එක්ක සාකච්ඡා කරපු මිනිත්ස් අනුව. මම ඒක ටේබල් කරා හැන්සාට් කරා. ඒකේ දෙවෙනි කාරණේ මොකද්ද තියෙන්නේ? transferring salt to other part of the country. අන්න ඒකේ ඔයගොල්ලෝ මතු කරන දේ තමයි මේ උතුරේ ලුණු දකුණට එවන්න එපා කියන එක.
ඒවා අතිත් කැත කතා. දෙක ඊළඟට මෙයාලා කියනවා තව එකක් 16 වෙනි කාරණේ 11 වෙනි කාරණේ change the manager. අපේ මැනේජර් මාරු කරන්න කියනවා. හේතුව මොකක්ද දන්නවද? එයා කිලිනොච්චි කෙනෙක් නිසා. කිලිනොච්චි කෙනෙක් නිසා මාරු කරන්නලු මෙයා යාපනය කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා. එහෙම කරන්න පුළුවන්ද? ඒ මැනේජර්ගේ වැරද්දක් තියෙනවා නම් මාරු කරන එක හරි. මේක මේ කියන්නේ අලිබංකට ඉන්න ඕනකම තියෙන යාපනය කට්ටිය විතරයි. කිලිනොච්චියේ ඉන්න දක්ෂ මිනිහෙකුටවත් එතන ගිහලා වැඩ කරන්න බෑ. අපි 3 months අරන් තියනවා. එයාගේ මොන හරි වැරද්දක් තියෙනවා නම් අපි ඒකට ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. එහෙම නැතුව කිලිනොච්චි කෙනෙකුට යාපනයේ ඉන්න බෑ කියලා නීතියක් නෑ බොස්. හරිද? ඒවා තියාගන්න එපා. ඕගොල්ලෝ අඩුතරමේ රැකියාවක් කරන කොටවත් අසාධාරණ විදිහට සලකන්න එපා ඒ වගේ. කිලිනොච්චි කෙනාට යාපනයේ ජොබ් ගන්න බැරි මොකද? මොකද හේතුව? ඔයා කියනවා ඒක. ඔයා දොස්තර කෙනෙක් නේද? දොස්තර කොන්දොස්තරද ඔයා? කිලිනොච්චි කෙනෙකුට යාපනයේ ජොබ් එකක් ගන්න විරුද්ධ වෙනවා මේගොල්ලෝ. ඒ තරම් මිනිස්සු මේගොල්ලෝ. මෙයා රටට පේන්න ඕන. මෙන්න මම කියන්නේ බොරු නෙමෙයි මෙන්න මේක තියෙනවා. කිලිනොච්චි කෙනාට යාපනයේ ජොබ් එකක් ගන්න බැරි මොකද කියනවා? අර්චුනා කිලිනොච්චි කෙනා යාපනයේ ජොබ් එකක් ගන්න එපාලු. කිලිනොච්චි මන්ත්‍රීවරු ඉන්නවා මේක දන්නේ නැද්ද? කිලිනොච්චි කෙනාට යාපනයේ ජොබ් එකක් ගන්න බැරි මොකද? මොකද්ද වෙනස? කතා කරන භාෂාවද? ආගමද? ආගම හින්දු. කතා කරන්නේ දෙමළ. ඕගොල්ලෝගේ අසාධාරණ එහෙමයි. Okay, honorable member. I have told you, honorable member, you can make a privilege issue in writing to the honorable speaker. Okay. ආරේ දාන්න මම ඉල්ලලා තියෙනවා මෙහි එලිෆන්ට් පාස් එකේ හිටපේ මැනේජර් මන්නාරමට දාලා මන්නාරම හිටපේ මේගොල්ලෝගේ ට්‍රේඩ් යූනියන් කාර්යාව ගෙනල්ලා මේකට දාලා මිනිස්සු උද්ඝෝෂණ කරනවා ඒක ලියලා තියන්නේ මම කිව්වා නෑ සර් කවදාවත් මේ බාර පට්ටබල් බොරුවක් කියන්නේ මේක මේ කවදාවත් අපි ඇවිල්ලා කියන සර් මගේ my wife is a single how come I can be racist how come මනානපුඩි ප්‍රදේශවාදම් කලේ බොරු කියන්න එපා බොරු කියන්න එපා මම පාර්ලිමේන්තුවේ Okay.